Aj, delali bomo zdrave, sobotne, hitre, easy palačinke. Tako, idealno za sobotno jutro. Rabili bomo banane, jajca, sol, ovsene kosmiče, malo cimeta, malo peciljnega praška, malo vaniljnega sladkorja. Stregli bomo pa na tem čudovitem krožniku od Menuja. Itak. A na krožniku pa pokažem najprej, kaj bomo rabili, no. Ajde, prepišite. Enostavno se zmečemo noter. Banance prezmečkamo. Ovsene kosmiče prezmelamo. Jajca prežvrkljamo. Ščepec soli, malo cimeta, malo vaniljevega sladkorja, jajca, mleko, še deci mleka. Zdaj se vam pa sem predstavljal, da boste videli, za kaj se gre. To lepo damo v 2 žlice, naložimo in pečemo minuto pa pol na eni strani. Vse dobro.